Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Komisi Bentaban kentiu ya ke jingile kai football hagani ke jila Meghalaya Football Association hagasni ba arjong ka khanyu tarik benai jemang arjar arpuar kalapan bena bahkan sepelong ya ke amateur league kaban sedang nadu ka khatwai tarik benai jeliu arjar arpuar chairman jongka grassroots development uba wanshan karkrang haga jinge kren bat kilat patai kubor ulai thu ba hagani ka lumpung yelek kai ka banne hadu shipau benai kenti kin sadon hadu arpau teli ki kenhon ki ban yakni ya kanam ladu kini ka amateur league ka di ka league haga ba yelek kai tang haki kutayo ndi si poya but hakni ka amateur league ki players ki balak banyak kai gitu ki bompak register ka ni ki league ki ba recognize da MFA ka shulong ba sibenta kali ban ai ka ransani ki badon interest ke football lagi bomlak ban poi beras ka thong ber bani kai ni club nomor bonsen hi ni shamba ka jintmu jonki ban permi player football ka datang ki ban ilakai ni klub macam ni klub nak pada dongkam kinong pikai ru ki berang mensiam ban pikai ya ka jing ilakai football ndai ni perkap pada bagi pajak pada ki chuan pikai ladi pada ki beran pada kata ka jing standard dan jing ya ka jing ilakai ni ai pada ki kita kan san pada ki apa ni ilakai semua bahar msyong nok mo te gamut ngatrai kamnum poi sagat thong ka bani thumuhi ban ra bia ya ka yang nama ke football hari ke stage ini. Kemudian yang perpai kemarin pi saga Kerala kabla longga job yang Santosh Trophy mana kan ya pindah pedlu juga ISL lu kalau bahai ke I League lu kalau bahai peni ki team ki bapoi silu final. Andai ke nakalian ini bapuli pathai ke buat ini syong be baka job na Kerala ringi minda ped pada hakanur kompre baka poi silu tu kathong. Kali baru kau hi baki ni ki jingila kai in organized unorganized sector ki long bahag ba nakalian ka sarkar ba nakalian ka Kerala Football Association do ki ai kata ka importance kan pindapat kumga Santosh Trophy nga sai non poi perkhat ba nong pikai poi di apo arsan hajar nong pikai wila kai Meghalaya ru ki bon pikai kita ini hajar praja kata ki interest ng football ko dan nanti and gato ke interest ne ka jing snap na ka jing kwa ju ki gon pikai kamde ba ka shu long ki shongship non pikai ne nomor ba ki yola ki bi common yo ila kai yo ladi ki 7 asai ki 5 asai ki madan barit hasno ngatharu ki pinila kai agi bundu kom kanang ba ki pai ba hi gitu ki ba don hi kata ka jing snap i game ri tamba ki bom la pre bon poi ka thong pre ni kai ni club ne ki yola bi ni kai so ba Gajing tu juga ni amateur club, amateur league kalau kata hi, ban Ayla, ban Kli Karansan, ban Kringbian ya ki, gajing kata gajing Sobang, kata gajing Senat, ya gagi mah baki ruki yo bakin ya, sementara. Seni ke nado ba ni lapan mai kerkom trika mah buat MFA, lembaga konra juga Meghalaya State League atur pada gajing kerjaan serka, nomor bonsin kalian jongi ki association yang mai ba nimyo jing yarap na sarkar rei ka association hi kam wala ka structure go biang ni na lenga Meghalaya Football Association apa ngira ka structure go biang sapo sarkar ki baka ka ibiang ka kom ban ra ta ka jingira kai ha ka Meghalaya ko we te naglen sarkar ko ba okay ngatai ki biang ni kom karata proposal ni ki sakla ban baik pisar di kani amateur league ru nakalian juga sarkar ru hadim ki nada ai presentation ki semua ba kani kan nong kowe ni ki rekom hi ban ai kan san ni na jungi bikin yo bikin puni ki sap ki jungi I have no authority when comment on another association because katu solely hi kape hi MSUA hoi ni dan kata ka jing semua nakalian jungi hi ngatrai kembala akran hi nakalian jam Chinese Niru, saya kan non kajing penbaiki, apa yang joki, akan nurkom baduna, nurkom ka like kata kajing penyak itu kan.
Andre nak leng hi jong ka MFA jing temu jungi hi ba pinapai ka structure hi ngora itu ka MSL ru nim simpelong apa silong ringi pelong ba ki district kanang ba gi kwa ba ki namari ba penia ye ka tu hi ki bri banang tu hi ki district association tu hi nak leng jong ka MFA nang ni silong isuli ban ai ki tangga technical support bang isuli ai men sim ki isubatai ki ban no andre akitu ki jaka ngla pelong do ampati resubul para mairang nanti pokor kalang apa riboy nata apa mokarwat cleariat pada hajuai kadi borok haji ki penyahi di tuki district association ho ya kasim beningkong ki bun ki jingko anda ya kasim ka baar ni kala na kamkio bar menta dengan itu berpeluang kani ka balai sen mata kani ka MSL ru ni kermen ba ki tuki association ki layo experience ki tuki jingi ya le arsim ba pelong but ni kermen ba kalau kompenya baru kom pelong ya tu tournament kan dong aga baru kom apa mengil ni set a certain standard They take tang grassroots but as per AFC grassroots ki beri non-elite and non-professional players mata ni iman kepor ki dan ki teams ki menta ki bayar kai ngat refi kum sabar sya ki sidan ki weekend leagues ki kita ki inter-department ki kani kan stang nang ni ti mentangin pitch wana silong kalau humno but hadian habut pada kai long ka successful model kani kalau ka ke pilot ke babaha tingin yarap pada let's just say kum sate se chantia se joy ne ki wiki association ba affiliate ka MFA ba kumno bakin panya ha ki wiki ru ngin yarap ki kumno bakin snaya kani ka amateur league haka association joki kumno bakin yo lat ki wiki break ki bam yo kai kata ka dream mo kuma fini ang bakin yo benda kai ada professional level kinyo na kai kani but kumjuru ngin sepen mi kam hadin kata ngidang develop ya ke model ngin sepen mi sia ke veterans league kata kan dei tek ki sabusan seneng kata ngin se develop ya kata ke model mata ka jeng temu jong ibang ile kan ya ban ai kenang ki ru ki bamio ban kai professionally ta makidan kata ka long kidan kata ka dream ni kai but man ko por ngin depet ki ba sia kai kum tu kram dan referee teng ki pergi referee kan ni ko kompanya jong ka MFA berengin ai ki kata ka jing la kai kata ka league bakin la kai berkumjuru kindan kata ka jing sngau ba kalong professional way of conducting a league bang kiru kin sultanat ki kandena du ki kindan aku ki team first come first serve basis kindan but iki players ru ngindal scrutinize pitang sula ale kai kono club na pitang sula register ba kono club num sha shu mata kan de tek tang iki ni bang pat yo le kai kan jang YouTube player ba license mo kan register shu ya kan tu ngin hap ki tu ngin kumia kita pada ngin sa work ngin sia tray lambat ga kum kini ki Shillong Sports Association ki affiliated associations ngin collegiate ngin watching rap na ki ong hoi ki mata ki tu ki players ru ngin sa ai undertaking ya ki mata ki players ki ba auto ka undertaking mata ki nom le kai kono club nomor kelate kekam ne kelate unta kin sa sha hendra kita sul ong kidan kata ka jing temu bakin le kai yang professionally kin yo ka jing siu na football mata ki nom yo le kai ka big kidan ni ka jing semua ki nomor ba ngim simla ban pen player shu ko we di kata ka ba apre ke interest lahir ba mencu hari mencua kin dapat yaman ki sinong hi budan madan hi ki interdong ka don ba nak interdong kisa yo benci player bila kan itu klub but nak itu klub pada kisa songsit pada benda pe na ai kai kata ke sinong sum ta ai kai kalaban nomor bila kai hinong laban ki akhir bani lipe dia hak sini kai hi di kimdon hi pai ba ban wan hi ban support ban ai men semiam pina kwa ban ra football sunu kam nom poi kanu no sport dia gajing ni kerman ba lomba kan ka jing ailat banyak kai melen busong nama aku juga por hi kadon hi ka knyap ka competition nomor ba kadon ka prize money kidon ki referee ba penya ni tai le ha ka ju ka por peru kam dei ba kinong bikin yok kontrak banyak kai club kam don kum kata le ka sulong ba kin chuan ni la kai melen pustana ila dia but na lembah ka tu hi ngi kerman ba in kersiu biang kata ka jing stanat ka jing ye ya kan ni ka ni jing la kai nomor ba lembah jing persang jungi berit ni sedang ong arki mentan ba kasarang ka veterans league atrai fi bon ba yatip i kisi saja in sing play bon ha kini ki ba ai three office ba ai three ki form li jong team ki yela ka ketu rong bila kai melen re lembah jong kitu bre pin lak bre ba ka pen kring bre ki bre ki non interest ba bon pikai bre ka ki bre